Kohonen Fatumata Diallo ngete. Fatumata Diallo an? Aminata Diallo. Aminata Diallo. Ko honto mawɓe mo immori lagine ɓawi wonno ɗo la andi dañi ɗo ko ɗo jiɓe men jandu ɗon ko honte lagine jeeɗa Mamu Labbe Poular ngal on nanay ka on haalay min nanay mi wolay an Foymu ok kono ɓeynata 1 e Poular Go kono ɓeynata 10 e Poular Sappo kono ɓeynata 17 e Poular sappo e jeetati Appela no sappo e jeɗɗi Sappo je kono ɓeynata 50 e Poular capantati Capande joyi ok kono ɓeynata 75 e Poular abbe capande no oui mi andade mi anda en feƴƴoy ok kono ɓeynata 99 e Poular andi oddio anda ka ok 100 sanko temedere temedere ok dernière question Milla mari 50 ans miñan an no mari 25 ans si mi heeɓi 100 ans miñan an ko duuɓi jolu mari 75 ans min to mi heeɓi 100 ans miñan an ko duuɓi jolu mari oɗo ni 75 ans min noon la ñamma ko jelu mari alors Milla mari 50 ans miñan an no mari 25 ans feccere duuɓi andi ñande mi heeɓi duuɓi temedere 100 ans ara miñan an ko duuɓi jolu mari 50 ans non ko haali kon ɗo on no wayni mi yedditi a wiɗa 75 ans aɗa expliquer ko honno wonata 75 ans parce que haray ko marɗa ko kanko o mari 25 ans an haariɗo mari 50 ans donc si ɓe ɓeydi 50 ans ko 50 ans ma haray woni 100 ans si ɓe ɓeydi ɗon 50 ans ko 25 makko haray mo heeɓi 75 ans félicitations ko non woni merci on golli albarka ba Ayo, hai kau tu buku kau boleh tahu.